Jadi kamunya plung leh dro urung lawung. 2 euro leh 2 euro. Aleh 2 euro leh malam. Aleh si euro 2 malam. Hana tinggal lun. Lun gisa balik lun gepoh. Malhe ku gepoh. Pet. Yang nanek jini. Yang namun alhamdulillah lun lam gepohnya mantong lun jak bet. Yang mantong lun jak bet alhamdulillah napa du bulan tu. Aleh uro raya lun wo hana lun githale. Ya lun wo lun hana githali bak dayah mudi mesranya. Jadi sabi kepaksa li urisi lun puang keting jak li kenam bak dayah mudi mesra bak dayah lain punya cik. Han. Jawaban lun nak lun galak ku jawab Malaysia. Hai ke peki li urisi ku lun ku buka kedai kopi. Hai mula na the. Aku buka pegah baju. Ku buka kedai kopi ku lun le urisi hang kutim dia kita bak dayah mudi riba yang. Dan hana kesalahan ni lun. Hana petang pernah ku buat kesalahan. Yang sagai kesalahan lun yang lun pelung. Cuma pakon kaum munafik bijih Yahudi laknatillah untuk menebar persona atas lun pakon. Tengku Fahrudin mentong na ge hurung lawung asli lawung ge menikah nai sama lengak. Ki pare itha dia. Tengku Fahrudin lawungnya likut kedai lun. Imran Pasir rumah hogotnya. Aram jadah bijih PKI laknatillah kah ka pegah lun pancuri. Lampu koma ke. Ia boh kafi laknatillah kah bijih ia boh serakah. Gehlem pernah usiknya terlibat seorang pancuri, seorang maling. Nah kedepu anu bajim. Nah kedepu gehlem pernah terlibat ku nyobe ku karek ka ku mudip. Di muka bumi Allahnya gehlem pernah ku terlibat. Yang ken-ken. Jangankan pancuri yang ken-ken ku gehlem pernah terlibat. Kon anu de ke meran pathe. Baik ka pikir kah ke lagi bijih kah yang bajim bijih dukun haram jadah ia boh PKI serakah. Lun kon anu de kon bijih de. Di teh keluarga Abu Bintang. Ike ma ku medan pathe. Ma ke 85 umui gom mentong ke pakai. Baik ka pegah ma ke un culik tirop. Ma ke mo bineh krung hana gedupat. Hantong gejak. Tapi kah ke bijih de pu. Lampu koi ma ke. Bijih Yahudi kah anu bajing daju tharuk mata. Ketat tegar ketebar fitnah. Kesalahan lun bak dayah mudi mesra. Ku cupeng ku semelum. Hana kedepu pegah lelam boleh pukoma ke pun anu bajing. Hah? Yang saban saboh kru ke nganti sonan ti mambui khari ya. Yang ti mambui khari yang bak ke wayu gerimpeng demi Allah demi Rasulullah lun pegah yo. Hana dusta depak kitab suci Al-Quran. Tubuh lun suci. Depak kitab suci Al-Quran. Bila kepeng bak lun yu kirim peng le Imam Bukhari. Hansip peng di blo moto meleh moto afanda be telah baduhan ku. Ko jina dia upload inam. Dusta that ka manusia laknat lewitnya. Hai ke kau si karena kulawan para ulama su awakah dan para pengkhianat yang katipe bangsa Aceh. Sesungguhnya so yang pancuri nak ke gure awakah yang pancuri harta anak yatim. Kena usiknya belum pernah terlibat alhamdulillah. Belum pernah lun pajuh sabuh rupiah harta anak yatim. Belum pernah lun rasa hasil bumi Aceh sabuh kupi pun. Pimio gure awakah bak pemerintah dumi pajuh pengharum. Yang gure-gure perti tengku-tengku kampanye yang kah bila Imran Aceh laknatillah daju tharuk mata. Pengharum dumi pajuh awaknya gure awakah. Ike ku jemu sumpah hati nan Allah yang bahwa yang lun terapanya na dipajuh pengharum awaknya daripada pemerintah Ban Bandung. Peke hotel diba iklan vaksin yang sigo iba iklan vaksin uronyan sekian puluh retuh juta apa bayu. Nana depu urung don. Sekian retuh puluh juta apa menan ukuran pengibi. Yang sigo iba iklan vaksin. Pepeng disalurkan. So dana vaksin untuk pria umat Islam untuk racun pasal darah bu dalam tubuh. Sehingga benda haram dihalalkan. Tanya hana mukara. Hana muzarat dalam katanya bangsa Aceh terpaksa untuk tajak paksa bangsa Aceh untuk mengambil vaksin dari pintu ke pintu.